tetangga lah. Tanggal lepas tahu. Nenek, Joni, Joli, aku. Ya semi tetangga lah. Botang, aku jauh. Aga sini, tuli gora-gora. Kita tetangga lah, botang. Tanggal siaga nak lepas tahu Paya ada semi tetangga lah. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oh, tanggal 10 itu nek. Ulang eneng. Ya lepe. Nah, kini kalau botang. Tanggal 10 itu ya lepe. Tanggal 10 ini misa. Deto naga di semele manu. Mana kalau aku pusing nek naliwai ga manu namo Indre. Nih, kemana namo Indra botang. Tapi dia nalo meleki. Udah nelo malaki ambo Indre. Dia langali nek. Kamu kedimu teru ambo Indre. Mas rumah botang lo komen now. Dia dinner nek. Dia lepas sedek ke bawah nek. Pada dia kena sedek ke ruang ambo Indre. Tanya pasti tak kesener botang. Apa ada langele? Tanya ambo Indra meleki. Joko na meneng usilang ko madam po. Mas harus mapadar to kulang pasulaji. Enggak bahaya kah? Di na bahaya nih amang. Nih. Dia maruka. Ni tak kira tu ambo Indra. Lampalak ko. Aga malam mau nonton ko to nek. Itu kumato ambo Indre. Macam tu dang. Kau tini nek. Dia tu gala sawana kilala botang Aneng kula sawon nek. Nakandaman uke dilaleng. Ada maruka lebih be. Nang kelingki ambo Indra. Pasangin nek aku buang. Jumu puto nene puno ni timu kuti manu. Iko we, liwat rukam si co. Dulu yang kesebab kelingi sambang. Ini kero. Mati nih nek. Yang kelingi ambo Indre. Wah, tenan no, dan magagero. Bau, 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 bau. Yang kesedi sama asma buka, sang kelonan rumah asu. Mati jawab ke kimita yang. Astaga nenek, cepet agak si malam mabuk ka. Nasa ni matulon Andre asu banuna, naleluk itu. Walu pe botang. Boka den re moninyong, mada ka maboka ka. Kamu buka aku tuh. Anu bata, pandreng ko manumu paliwata ko joy. Naloni man lepas ngadi. Ya, capu manu calai. Kesini nala di pengantri ke menu Ya ada puji manu yang, tapi puji comi-comi tena. Yang mau iku yang. Agak pedita aja nih bangku. Dari nek, dari nu. Hei, awal lari, alamui. Dia tuh puji bini kemana manu, ten banu puji. Yo mau petai lu yang lari. Aku boleh itu nih yang. Nek, pikirin alam manu ambo Indre. Mak balero, lo kini salah. Assalamualaikum. Bre. Buang. Hei. Waalaikumsalam. Endra memondi. Agak si mana tetong? Macet tuh dam. Loh kemana mondi? Anu asap buang. Oh namanya kupoku. Kamu dia tahu aku daging. Sabrak mondi. Tiga ketuamu kupon. Pada Pempurma bene. Meneng kepong. Kalau di Pempurma nih. Tiga tahu tak kupong. Tiga ketuamu kupon. Pakur untuk ke daging. Ninggalo na suko. Na digaga benemu. Miem di gabi nih kupong. Tapi janda aku. Ali nama tenas tungkar dagingnya. Tabe mondi. Iro jandamu. Bercantik gak? Wih. Liwat cantik puang. Kau di mitai. Detin resminggu. Bagaimana ha cantik na mondi. Mana ke deul lewat indra si minggu. Wih.
biar janda aku puang. Puang betul cantik. Pada artis sih. Hingga mana artis neo si pada janda mu Mondi. Pada Susana puang. Sudah itu Mondi. Masa tuh Nindra liwat cantik na. Si pada boleh Susana. Lo kini nomor HP na puang. Nah, aja na mereka na HP na Mondi. Ku pada me Susana, dewe lo matau kaya. Puang. Dia mesti nyawa kami itu kak. Nah iya. Keduan reda daging. Main itu kolesterolku. Paya daging bawah. Awal pabura kolesterol. Ma bicara dong masih dana ya. Peko kecerana. Daging mau apa berkolesterol? Nah dagingnya apa pendre kolesterol? Memang ya puang. Masa aku leleng. Arena awas kuku puang. Udah mereka kupung. Gak tuh taleku kero. Aku taladangnya. Masih ada sih di nyawa aku mangkling ke Mondi. Kajian nih boleh oleh kok. Iya kesedih. Setengah kilo batu kamu. Pak cewek mau mutu bawang. Kau megal ada i. Maka kamu tuh main reta kan kamu. Gitar. Bang, aja mulai kubang itu, tokolasi. Sepi seng. Semana procak ke tuh. Krek kering. Ikut aku bang. Memang ini mau di dulu lah. Mana kemas tuh kelasi. Andre be jawab boleh aku he. Agak malam mau retot aku tuh dulu lah. Baru ke jamba deh mah bisa. Mencet tuh dulu lah. Letak aku rimu. Mau apa gitu mbak? Sandai tanya ke bana puang, purno warna pegemu. Udah deh dulu lah. Tisu sepak meko. Tapi seng, aja mi bongkar rasa kilom pades dah. Pur malah tuh ya. Usur jangan gere ko. Tenan sapi seng, amang, dia pedang pak desa. Lo kamu aku tanya dulu lah. Mana kalian termasangi mondi tokolasi? Ningga pura nakal siang. Aja na terengi mondi kufo puang, pa mondi na cener kampung sapa kufong. Kode usah lu puang, lebih nih 50 neruntuk kufong. Wah, dulu lah. Lebih nih 50 neruntuk kupong. Nah lo ini tuh dangka daging mondi Makanya gor kalian terpuang, aja na tele kufong itu pato kalasi. Sama konsep pisang, ini sepidako. Lebih 50 kupo runtu. Gitu ku tito pak kong ke kampung mulai pangi, na video koto Mau pada ini sedih ngulu kumangkling kumang pengewa. Aduh, depuan daging. Main reni tekan aku. Apalagi nama tuh kumang ka daging. Mesana len. Saya kira andre kupong mondi. Lo kamu lagi dulu lah. Aja nawe puang dari dulu mambal lebar dulu ro. Kro kampung lengi, digama kroba. Kamu seke. Maka frena kada kondro penitian kampo cuali. Tondrio lo gerena. Telu bembe muren reli sebolamu. Kabel metok kui kemondi. Kemondi tatap di padesa meleboki. Pak yana tawe liwah pabal lemon rolino ton riolo labai kira belaku. Dua sapin renreng, jadi sapi beti, jadi sapi bolok kepu. Yero sapi nerendreng Delengi ga? Atau nalengnya lena? Padua mani? Puang, aja tetep keri dulu lah. Pak liwat pak belengi. Permisi puang, tabe lisna ya lo. Kita mau tuh pak desa, tuh pak beleng medet yolo. Iya di. Pabel memang kepamon di. Pama deni talene yolo. Kau ya kasih angka matu aku kupong. Karena kebene mudulah. Payar order untuk kupong. Harus tung kebenena. Aku diga kebenena. Dia naruntuk kupong. Yer dendre mondi naruntuk kupong. Mesti mi bebuah aku mitai. Burka biasa mah beda janda pak desa, misalnya kata ngelaleng, ya udah status kumakok koe, duda tagatung. Bicu ke pajo nih, mo dula. Makanan asal ko tanggalaleng. Masa janda, udah nama lupa deh, mana puji. Dulu nih pak desa, menjasa di Bangkeling. Dulu ku pak desa,
30 senti seberapa. Kompala bina setengah gerang, kamu pernah ceking lale do kaca. Wih, betul kasih dimangkelinget tuh numu dulu lah. 40 senti si perape, kamu pelebih nasi tengah gerang, kamu pernah ceking lale 2 kaca. Enggak lupa aku tren aku pun. Aja nih pula jauh dewi teh. Minggu jasa lampemu. Dula Muhammad Saputra Salalalalalalalala Salalalalalalalala. Kalau ada makanan di meja, mejanya yang ku makan. Ih, sakapa ye? Kung kegare nandre ke mejange deh. Mejana lo nandre. Oke. Terima kasih Play Puang. Masih mana yo lo? Kali suno. Asal lapar piwa. No malah daging. Puang, Weh. Lang. Lepas jalo bedako. ye, agak puang. Agak tolir ka puang. Dia tuh disibuk ko soal poreng ulang. Oh, deto puang. Magame mangi puang. Pawa susur ko man jadi penitia, mabagi-bagi daging kupur malap ko ito Pala mondi la usura menjadi penitia. Maka mangi alena si sobu de gina tuh deh. Kuya maja di panitia puang. Cuali tu popan na lawala. Aja lalu mon di dalam panitia puang. Ton riolo puang. Alena mana ren resepile sebolana. Degana lapak kampungnya. Kan cepet kulang. Patapu ko pa naman at cuali lo mo ala. Dito gagatuwa na pa kampung pa betul. Pero la mondi. Demeto ya welo male penitia. Pawis sa meto ni kado na. Alena balot tuo, alena balong mana daging. Harus puang wala cuali popan na. Kumaja di panitiki makan cari si kona. Iya deh tuh puang. Pak cuali mo popan na lawala. Gana hamondi alena mana ren rele sebolana. Degaga cincin aku lo male penitia mondi. Patu makalasi. Mesa ni alena rendre mana yang rusa pilih sebolana. Tapa na balu. Ko pala dede lo puang. Sapa ni panitia lenge. Masih mana dolo. Aja na manggali ko. Dito gawale ko daging. Deu magali puang. Mojo ma. Aja pala jolo, oleh ko kupon. Bagi-bagi nga pa kampong iwa. Aja si tapa los ko sobuy. Bagi nga di ba wa? Aja na sola por ko bagi pa. Dito na note mala daging. Iya puang. Katone sama ketudo. Puang masih mana dolo puang. Ya, jadi ko lang Iya. Mati ko na depan ku ka mo Andre. Tingin ko poko. Gini. Ito ng ada dagi ay. Gini ko poko ro. Kita gagi ni. Gini. Bre, tertumpu ka. Tadi ni ko poko. Dito ng ada daging. Tumpui mondi, pakai taruh magelelu Dana bisa ngamota maka tumpo karo dega. Pana kana ni sela. Katono mapong ketak-ketak ka. Aduh nek, hari ini. Ketik nek. Mure pelan-pelan muki mutumpu papar kisa di ngagay. Dewi ta kulang. Maparibiri lada ka, nalalu katay. Nek, mana kena lalu kotai, nambohin reta dan rumah ceriki, palu dirampu menuna. Ah, kasmala pero la bebe. Nah, kalingki ma to tante ulang, apalagi tante ngula tukang gosi. Astaga nek, tuh plosa ka nek. Nadungo Mure pedaki dalo. Nek, lebih ko tante ulang. Aga sinobira ka loy maga. Ah, gak bisa gini. Mure jokon me jalo pedaki. Aro nek, lebih ki, kamu lo kina di. Jokon mai.
Magolang, tigora-gora. Loki daging mure, ko dede lo ya mal ku pota. Ha, lo katu. Magna kay kula malo dagi kula kurastiri. Agane, daging. Senangnya dalam hati, kuruntuki daging. Pwede nga joga botang. Liwat ato yung majoge. Iam gelowi tambota majoge mure. Terima kasih tante, pamgalotay ta ka majoge. Nek, minta tuh ambo takue bacot dong. Tabe mure kupur malepet we endre ki copon masiji Nek, dari hari petentulang ko pura kare malepet na suruh komen rek copon masih. Mare kau lang. Pura malapat tawe. Musurong ka men recopo na masiji ede. Minta aga ka, minta lancek ka, minta ceba ka, minta tuala ka. Naya monye. Nek, mana ka mo je ko? Natuwala ki. Astaga bota walupai. Tuala ki pala. Sudah di mapengi wa mure to ale monye selepu kaden re adam pengeka. Hoi, hoi. Aku mana nalamun rumah pengiwak yolo bola aku ye deh he. Sekali semanang. Tanya meruka puang. Tante ulang indologo. Ambotang. Tinyi ya puang. Tanya puang. Tanya puang. Hei. Ninggi pala aku tanya ke maruka. Di ku basi patal lu kutu. Di semana no? Lo kaya mata ma bobo ganta jolo. Ah. Rukanai. Le sunada lo mure. Mejo ko boleh. Pura mo kamabe pula. Pura na mabe pa mateka. Endre mureng ko li beppa ko warunge tapi nole capu ni pana aku melesiman re beppa muri na pandre to beppa. Matune madeni kamu berpuri mo kan pandring kan. Betul, apa ke jalan? Maga indalago. O ko sigog koti manuku. Agi si malag beri tante pato ne. Maga ni ro. Natudu sih gitu deh. Wah, amat ko na iko. Dahil pata. Salah ba ako biasa. Lomi kapan re ko manumu. Baliw ako jowita. Cerita nandalago. Coba deh itu ko malam manuku. Weh, betul. Adang pangka. Gana na mga ati mas bata. Sampai mawala manumu cedi. Jadi magaga indalago dalam manuku cedi. Paya dia tunggu di manu tina bawa. Yang penting lo kita meneraka. Kasih apa ye? Kabota. Dah kemela adang pakotaan tempat mo. Adang pengkat tante digaga masuk kolomeno manu. Usinong iba nenek ko joko mapangamanu. Aga mo sa bota. Masih wang kalau kemana pengamanu. Na ikot ama tu roy rencana. Cico. Kalau ko malapa ne pengata ki. Pamusileun ki seding. Ayam botang. Aja mau gope mua. Ulah frok ko pa desa. Iya tante, dewa peker memang ko taita ka. Ko de taita ka. Usilongi situ nenek ko mapangan. Bisa dong si ambo tange. Pengata ka wene beralari ka. Dong pambotang. Pure. Kadang pangkadi. Adang pang natoka dula. Halaman ng dosa ko ah. Hah, ditulay malaman dosa tamure. Selangkah lagi dosa aku, luanega. Ya dula. Kolek ko di sa plus sa bulo ko malaman ng dosa ko. Ne, aja mah bicara dong. Igalo mali dosamu 10 bawas sebelum mola tuwe. Ya siga mola 100 sabu. Wala mana dosamu. Mulai mati dosa ko naliwa gay. Utiwi Tuhan ne. Kuhi balay matu oleh ko di sa 100 sabu. Siap. Ondok ko tudu. Kali cuma pelebali. Dito karya, lakad di. Aja mo sama ka dito ne. Desi na pala yo mure. Pawalu petutu tengahku. Loto kawasan jo kemana daging. Ya dito no. Ne, dula lo niga kumala dagi. Katanilo ka dula yolo. Matupis mo jok ka. Iya ne. Mure. Apa kamu re? Adang pang ito ka man di. Apa kamu botang? Iya. Sebelah bini kamu botang. Kita kampi malap po. Jaga ini cerepay, bambocor. Pak muli panana iya. Jabat apa ya Romondi? Digaga binina. Ne, jembong kera rahasia aku sendiri gak tuh. Makanya bota, jama diri. Mure. Sejak bini nam botang. Mas bias jok Banjarmasin, mabini janda. Den aja. Itu mana nih suki? Jembong kera rahasia aku biasa sendiri gitu. Madi. Tante. Magi ulang.
Tante, no kimatu mala dagi di, kode di no ya tu malay. Ya, matu pilo kayo lis maplo bale. Botang, ikut aja kami lo daging. Kaya lo nali boleh pelhole menu potong ya depa mau riamang. Iya nek, tegi pele kupong itu na laki pun itu dagi ku diaga kupong. Oke. Lo ka betul sa nawa. Aga nek, welong ku betul sa na pagire. Tanya betul sa na pagi re botang. Betul sa na sapie. Ih, jemo peta nenek, manak betul sa sapi lo diandre. Mu coba botang. Mo coba dem lo pa jai. Kaliwan lo ndak sa sapie. Macam di kayak mandri nek. Mana pele joka kamu dia tahu aku daging. Yo, aja kano. Aja meta. Kalau tadi nasi tu daging em tan isoy. Iya nek. Pulang. Udah cengi bagian daging wah. Jadi tahu si kilo melengi. Pas tuh. Aja na mega tumalam atu lisu. Si kilo tomi tawamu. Kaya lo kaja lo lisu yolo mega ladur sakku. Ye puang. Tega mana kasih tahu dek, digagak jok kemala daging. Pate, daging 1 kilo. Penitia, dia lebih-lebihnya ku tuh, lo tau aku sih malah bali bola aku. Sabra ki tante, dega lebih na pas-pas. Terima kasih Pak, ada penitia tadi. Resa tante pate, nasu sih kamu tadi. Ada panitia. Tulah daging 2 ons setengah. Diga ulun ko panitia. Kaya lo atu podi na manro ulun na. Dega ulun na, nalo pagere, lesu no ha, dega ulun na. Terima kasih pula di panitia. Mudah amat berkah ya daging. Sabe, penitia. Indo logo daging 1 kilo. Ya, teh tahu aku. Teh kupamu Tedengi. Kedigaga kupamu digadagi meruntuk. Penitia, dia lebih cedek mua. Jemo petamun dia gemalale pa jerimu. Mecinnya kak. Lesu nombe, kubelain dalo kemana dagi pada gaku pomu. Gara-gara nenekmu yang botang di bawah runtuh daging. Nak sini nek salah. Di sana. Satu tuh. Panitia, kita gagal betul sana. Lo kumaga betul senam botang. Erona ku jilada mandre nenekku panitia, ku daging na deto. Lesu nam botang, mata jangan nene mulo na nasu dagingnya. Udus nih panitia. Wih, jalan lo mau pergi di katuana. Tai panitia. Tinya makadi, iku menguat adalah aku sekilo, lo kumal 2 kilo. Gere bedu, Rita, si bau bonde some, dia nala daging, kudu melo mandre daging, ya mandre mana nih dagingnya? Dalek ku mana nih? Ditading deh tak gar boleh. Kesan bi ambota. Kalau dia narik daging penetian. Tinggi mua lah. Mondi, mana kamu ada dagingku? Agak luan ria. Dewu suko. Terima kasih. Iya ku Mondi, wapicang ku nenekku na apa mu lase. Lo nggak sama atau tulis na sapie. Lo ngerapa tuh kali wae ka pabung berburang daging na lo kacotoy betul na sapie lo kana sulakoy masa kota. Nek, Ini rambut tali su, boleh ada di sebelah sapi mana nyaman di mati ya. Tega lagi nggak batang, coba tuh masak sapi ya. diga aga nek. Nerampok kamu di kulalenge. Mana kamu dirampok kok? Aku cerita na. Mau pakai cerita nek.
Dia ni mula pun mondi, maduku pona. Dia jalannya dagi ku panitia Makana dagi ku na narampok. Coba meto na anak ye, mada melalu ngelamondi. Percuma lalu ne pada tulerate. Pura minu cak kaki tiga. Nak kena aja nak botang, nak kajal mana sebangku. Mana kamu suruh kamu aja nenek. Napa lo kamu ngasa bangku? Lo kamu magi bangku ne? Aja mana aku tanah botang, nak kena aja nek. Aja memang yang mau geri wane. Mau jatuh dagiku. Makasih. Jauh kena botang. Ada lo tara bangkungnya, nama kadar lo nam botang. Dan terliwatan. Oh, bela. Ada lo tara bangkungnya, ada yang rewasai. Kok mau usah dikunrui. Botang, perlu aja nek. Udah nak nek. Ya kemana lu nggak botang? Kenapa lo mau kayak kalau nggak ngamuk tangan? Jadi lo tuh aku gini kan deh. Dia juga aku beliin kok, aku malas aku. Pas lo gerek kambotang, aku tuh gerek udah wanda daging. Kata ada lo mau kambotangnya. Asyhadu kambotang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa kambotang? Tempat lo gerek kemaku kue.